Aku elok masuk masjid, selesai Tahiyatul masjid, tiba-tiba saya dapat panggilan nak ke Raudah. Tapi dalam cakap tu, saya nak cerita tu benda semalam dalam live. Ada orang tanya saya, Datin, macam mana kita nak berdamai dengan takdir? Allahu Akbar. Okay, setiap kita ada dugaan masing-masing. Tetapi saya nak jawab soalan macam tu. Okay, macam ni, setiap orang, kita kena tengok perjalanan hidup kita ni satu benda bidang yang bukan dalam perancangan kita yang macam kita nak. So apa yang kita boleh baca satu benda je. Okey, saya kan apa yang saya boleh pesan satu je. Okey. Nak ambil gambar ke? Memang cepat ambil gambar. Okey, sorry. Okey. Mana? Saya nak lari Raudah lah. Masih ada. Aku jumpa lagi masa aku. Okey, apa yang saya boleh pesan satu benda je. Okey, kalau kita tengok betul-betul kan. Okey. Apa yang kita jadi kat kita hari ni, kita rasa that is yang paling teruk jadi kat kita. Tapi kita tak tahu sebenarnya setiap orang ada cabaran dengan dugaan dia. Hanya kalau kita nak tengok daripada angle kita akan rasa kita paling teruk kena. Okey, mari saya share sikit macam mana saya baru ni sepanjang saya bekerja tak pernah diduga, tetapi saya diduga baru ni ialah dalam kesibukan letih dengan macam-macam benda, dengan masalah dekat Madinah semua ni, badan saya tak tidur. Saya dekat satu malam lebih saya tak tidur. Nak jadikan cerita, saya masuk dalam teksi on the way balik ke Mekah. Saya tertinggal beg saya yang dalam tu ada 2 iPhone yang latest. Dia ada dalam tu juga Samsung Fold. Paling saya sayang Samsung Fold tu. iPhone saya tak kisah. Pasal Samsung Fold tu ada semua video saya dengan Ryan semua yang saya tak ada upload. Semua dalam tu. Okey. Lepas tu saya ada Samsung Flip saya dalam tu yang latest, dan saya juga ada dalam tu S24 Ultra. Value dalam tu gedebuk kita katalah berapa 40,000. Ada stabilizer saya yang baru dekat 1000, dan ada few item barang kerja dalam tu yang saya tak ada nak ni. Saya masa time tu Allahu Akbar. Tapi bila saya fikir balik kan, bila saya telefon taxi driver tu, saya beritahu nombor dia tu pasal dia minta location. Bila saya telefon taxi driver tu, first dia kata dia hantar lagi sejam. Lepas tu bila call lagi sekali dia kata lagi sejam. Lepas tu dia block nombor saya. Jiran saya call, dia kata dia hantar lagi pukul 11. Sampai pukul 3 dia tak hantar. Lepas tu kita buat police report. Lepas tu kawan saya call, dia kata oh dia tak tahu pasal apa. Dia kata bila saya turun, lepas tu orang lain naik. Masa tu saya flash juga. Tapi saya kata jadi, bayangkanlah saya diduga dengan benda yang insya-Allah saya boleh beli. InsyaAllah boleh beli. Kalaulah saya diduga dengan benda diberi kesihatan, nikmat hidup yang elok, tiba-tiba diduga dengan kesihatan macam setengah orang bangun-bangun tiba-tiba kena kanser. Allahu Akbar. If you have money in the world pun belum tentu you boleh beli kesihatan you. Betul tak? Banyak benda dalam dunia ni kita tengok angle kita tak tengok angle orang lain. Yang mana orang lain yang tiba-tiba diduga dalam keadaan itu sakit, tapi seorang nak kena handle hidup, macam mana dia pun nak hadapi. Jadi kita kena tengok dan rasa berterima kasih, jangan bersyukur apa yang hari ni ruang dan peluang yang Allah bagi kat kita. Kita mungkin rasa Allah semua dalam tu memory Ryan. Saya boleh beli handphone semua, tapi memory Ryan, Allah. Especially video baru ni yang saya macam mana saya pujuk dia. He is so calm to cut his hair. Yang tu video paling bahagia, because so difficult to cut his hair because he have a problem with sensory, and I managed to get him to cut his hair nicely. And I said to him, Ryan, please, I know it's painful for you, but Mami want the best for you. Well, definitely the last thing I want to do is to hurt you. Tapi video tu lah saya tak sempat nak upload, dan benda tu lah yang dia curi dalam phone tu dan dalam tu. Bukan curi, dia pun ambil kan. Tapi you know what? There's always a second memory, third memory. There's so many memories yang dalam tu. Ryan ada dalam hidup saya. Okay, tapi dia Allah bagi ruang untuk saya dekat sini. Keluarga yang bahagia. InsyaAllah there will be more and more memory to come. Berdamai dengan takdir bukan satu benda yang senang, tetapi berdamai dengan takdir maksudnya kita terima apa yang dah Allah tentukan kat kita. Kita macam-macam kita rancang, tapi Allah the best planner. So bila kita tak berdamai dengan takdir ni, maksudnya adakah kita in the situation that you want to question apa yang Allah dah plan for you? It's not something easy, because we always want something yang kita dah, this is what I want, this is what, it's all about you. It's all about you, apa yang you nak. No, my dear, life is not so easy. Okay, the life is not so easy. Pasal tu dalam hidup ni, dia ada syurga neraka, okay, I type, because everything they make yourself balance. So terima and enjoy the journey. Hari ni saya seronok. Pasal apa, di saat saya diduga macam tu,
Dan saya berdamai dengan takdir. Allah pujuk saya. Bayangkanlah, ada orang mai ke umrah banyak kali tetapi tak dapat masuk raudah. Saya semalam dapat masuk raudah, pagi ni dapat masuk raudah. Allah pujuk saya dengan secantik manisnya. Takkan yang tu pun saya tak mau nikmat. Bolehkah saya tukar nilai handphone dengan nikmat duduk dalam raudah? Tak boleh yang, tak boleh. So, be grateful. Okay? Be grateful. Pasal tu kita kena baca surah Ar-Rahman yang disebut sebanyak berapa kali. Cuba tekan tu, yang dia ulang sebanyak berapa kali. Saya nak you all comment. So berdamai dengan takdir adalah actually lebih kepada perangai kita yang mana dia menunjuk diri kita sebagai seorang hamba. If you are hamba, then you know there's a plan for you and you have to bend to that. Okay, pasal tu kita dipaksa, bukan dipaksa, kita diwajibkan semayang. Dalam keadaan semayang tu kita we have to sujud. So dan tu saya tahu, saya tak, handphone is not the issue. Yes, saya kata Allah, 2 iPhone aku, 3 Samsung aku, semua Samsung full latest tau, that worth 9,000 8,000 plus itu. Tapi bagi saya, the memory of video Ryan, InsyaAllah video Abah dalam tu, Allah Akbar, InsyaAllah. Alhamdulillah Allah bagi saya ruang masuk raudah untuk doa untuk Abah, InsyaAllah. Assalamualaikum.